nang men kosan lah. Oke, teman-teman itu finally doi dah langsung bukan lahan lo yo. Adungan nam bilang teman-teman itu. Halo. Tamine main bang ke, la power and la power. Alright, welcome to my YouTube channel, Genu vlog. Channel Karbi Anglong. Ini makin mic apa dia? Teman-teman itu mic. Battery bang haji awet dia tu. Teman-teman itu masih ini. Bang ya सब तो ट्रैक ओके दलमले तो नहीं तो मैंने BUC लोग से लाइन अप पकड़ी तो है वो लगाएगा 3 तुम से तो लगा जंती है तो कुछ नहीं के लाइट है तो रैंडम जी तो दलमले तो ये वीडियो में मजा से है फोन को Hello, hello. Oi, pine tao hả? Karen năm rồi thôi, pine. Hả? Karen năm rồi thôi. Karen? Đắt hả? Anh có được không vậy? Hả? Phải đang thuê đó là hay mua đó làm phải món đó nè, dukan làm đấy kìa. Kêu lên đấy. Hả? Karen go sigol bole. Okay. Hello, hi. Hi. Sir. And puge Samsung. Everything piglo chatong long le puya Michael and pini nili dum da minge new waterfall la se chini pon bom po la puna dam nang po yo and pini ke keve ge la pu adventure Xpulse 200 nili tu ke ning ke dok ong lo same pini experience long po la pu Samsung na join lo thank you Samsung and dante dam thuna haha Oh भाई अभी आएगा एडवेंचर का फील all right and woo so let's check adventure yeah see hey Michael woo and off-roading बोला था मैप पे का अंदर मटे तुम आगे हम लोग ले okay I'm fine lapuan lo paklong kang kita masuk ada tu dan mali tu tu kipi aja ini kehsi lah pada bila cerita ni ke malah motor vlogging kuriwe macam ni lah sini di bangke ini motor vlog di bawah apa sampai halah suhu dalam lah ya kalau nak kamen tingong lo cuma jinu vlog di bawah sampai mata nang le mana jinu motor vlogging kuriwe ke jinu motor vlog tu jadi top tu yang sampai di dalam le tu asam sama hedi kalau laku Michael lo lagi Samsung lo ni back si back pon lo adventure KTM 390 pun bang lagi boom terang lo ya dampot di pakai ha back me suka dolmane tu Don't say now itu dream do pulote mana adventure ahin kan pulote hedi best budget ke lanto lo Xpulse 200 mana nane adventure tour kita man pulote lah ke best lo don mali itu oh wajo laku pahar lain pilot ala keme tour nat bu belum kan apa pu pahar lain tour nat bu okay nang le lo de ni tum tim pe nang le lo oh asyik dulu ke di okay tu memang lo deh oh kok
ए जोन पेन की दिंग तक ले ला सब वैक्सीन नंग दिंग मुन्ना कलंग के हाँ 250 लोगे दी बॉम कसम नंग मैन का angtong का ओके nang ni video dah langbom ke di mesen lah kau kalang malang lak sopen mah oke ya Samsung tu kadi Samsung tau kali oh angtong tu angtong lah ni video lang tu non sinang cetan lah tau mau YouTube lo cetak long ada oke oh itu pani tu kalau Alright, Genu family. Nese bang thoga clear lepina tekbola tomo na se bang se bisi hong tu rakho. Alamangela ne mic battery bang hedi mane ik dia lo yo moto vlogging kuri be oh. Si mata nang ne next pen ge mane ase jumesen se arju pon long ko don marle to. Si non bang ke hadak so Langsun long pale dama. Kali me kala don marle to. My Genu family and lahan lo pahar line ke and pahar line Anglong ke lahan lo de don male tum jo insam dop jo and la kali lo yo ali tan nipikan and kato pulis tame moto vlogging la video ang se nang lang pulote la so video na support dikha don male tum ade jong se nang le tum moto vlogging kan interest do pulote niliban mane comment section of dinner and nili regularly moto vlogging video upload kon bodon mane waiso kada dah damang banda ha mama la lan la sala chatpo and don male tu la waisong YouTube channel ta do description lo masi do la mo na tum check da moi and support do nigno and nili tum langso so alang sunang pale dambo la pe langso mo don male non ge totally adventure li po la se dak team tu maning hong senang alom so oi pale let's go woo mo adventure touring non na hok same moto vlogging na nandam thekolong ver pol ase nali tumla nili YouTube channel on supporting non and nali to moto vlogging si nahi puse nili moto vlogging one pilo don marli dom la si nili mo next ke bang isame moto vlogging si klempon ver po pusining lason matha pon la esame chini nela mo next kalite next abi kalom chini pon mombo don marli to langpon bom moi and district ka cheleng long le stame me thang Karbi Anglong ta kiju yan si dorde ho don marli to la si langpon bom moi and Langsun do pick la si explore da man don marli tum da and don male tum non nili tum na lut ke pahar line taru aro jo line tha wow and alang sun ke le dap po oh bhai oh असली एडवेंचर यहाँ पर है भाई oh भाई मले तुम जो लाइन था Xpulse का कमाल एडवेंचर पूरा टोटली वाह बेटे वाह ऑफ-रोडिंग ये आई थिंक मुझे 2 गियर शिफ्ट करना पड़ेगा नॉन क्या लपुला ओको एक्सप्लोरिंग न्यू वाटरफॉल इन Karbi Anglong एडवेंचर का कमाल देखा दे भाई
Ei. Oke, lihat lo. Arum seneng. Langrai पार नहीं भैया अली ओ भाई कहाँ आ गया भाई हम तो ओ ले दोलों मनाई ने देलो बोदाक मांगे हो उको ओ भाई भागो भाई टेन वो lapar dulu jangan ho Xpulse ka kamal uke pulo dam नहीं है कलंग मा ओके मुंठेरा दो पिग्यो ओके फाइनली अद्दी mang nang le lo non la vai song mang sinang japon po and half team tum na bang bom lo Karbi Anglong youth rider okay don marle tum welcome to my YouTube channel Genu vlogs la si dak sa intro pipin lo and non bang ke nili tum dak doidak langso pudi doidak langso langsun man explore han si bang lo dak pahar line asa na taro rong nat lo and non bang ke lapu bum serang hi la so YouTube channel la do description la masih la ta same team lo and lapu waisong vlogs la ta lo and lapu ke Michael Ingti and lapu ke Samson and la ke Samson na bai to tang te ada waterfall pale da mang to yes yo le lo adungan dam sinang don male to oh bhai and finally waterfall lang le lo yo wah don male tum jo doidak langso ya lang me pigan don male tum jo lang ikha adung het nang len nang jo ikta me yo okay don male to finally doidak langsun pugelahan lo yo adungan dam sinang don male to and don male tum Karbi Anglong and new waterfall jo don male tum doidak langsun lan lo don male tum and kado ka besita me adung herlo dak pahar line taro rong namatlo tan tum la chinik po ke cheng pen nili kuna se to war ke bang igma po ke jo lan lo doidak langsun po ke kado ka besita me unan share ignon Pachethang ignon Karbi Anglong kalima kalang jo lan lo okay don male tum सबता दाके दे vlogger life side दे vlogger life side दे सबता
Pini ka chetong ka ladak mane isi mesen la lam lo mane vlogger tuma chetong sat la pu Michael la vlogger lo la bum sreno vlogger lo pu waitong ta lo and pu Samsung ta lo vlogger side lo pini ladak ke and drone shots ta men am tom langpon long et po and non bang ke pamo hola ang tong a dukan pen nili tum o mane chip saiwan do la se dak chopon po la da pen ke alom so pin tum plane kuri bo ja next location e kona se kita mima okay don male tum opinion vlogs bang dakle en nang en kado ko ves tame next arnile se tong tuna en kado ko ves tame choro part pe lo don Michael Waisong en bumsara dak tame dak don ke YouTube channel do upload description on daming non anten da vlogger tum side da ke la sining charong pe lo vlogger tum ke chetong pat la si vlogger tum do la pot Instagram on text na la pen pada ki chetana en don male tum doi dak pudi oi doi dak lang so de en don male tum doi dak polang so ke dak hello paharlen ta rorong na la si bang ignon ang litum ta mundir ta do anam chardom ignon la benilun ta chardom igelo samena sosin ma paklang bal de lo la pen ke mon bang ke drone shot samena ham paklang polo la sin next arnile chetong thunang don male tum kardom karbing long and never give up de ho